Norris dialogue pumiyang tabiri bapunamapu KANGABAM DHIREN singana amuka na ikok non-zari. Ngasi Norris dialogue study oda ngasi ginamagta khana naina jana baginamagta aikoina haijarubada harau ya birakiba ngasi kai khumda batamatik saraba panelisting amtang saktak sage aigi hek yethangba nakanda ambiriba kai khumna jaribo ja PUYAM RAKESH independent researcher oja bui kai khumna jari aduga ani subada political activist oja sapam KANGLEIPAL oja bui kok non jari aduga ahum suba panelist akogi president JALAL on Manipur Muslim coordinating committee oja JALAL ngaki manung damhak yorolagani maram maduna haribo jasi aktang marak thana lakri makte khoidum hokjan jage ngasi malem gi ne tongan ba mafam singda leibak amaga lan sungna duna lagli khudam moina Russia amadi Ukraine ani ge lan panba yai asumna Afghan amadi Pakistan su yengba yai haukiba matam kharagi mamangda numit taraga ni 20 chumna lan satharaba matungda Israel amadi Iran gi lan leptuna santi purakhe adubu ikang khangaudana Israel amadi US anina Iran da landa sinduna Iran ge supreme leader yauna maki imung manungi miyoi kaya hatki phibam asidagi hojik phawba lepalaitana Iran na Middle East ki tongan ba mafam da leiba US ki military base da landa ba leptri Peninsula da president pharba matungda lal loisinkhibagum loisinkhigada haine US ena khalambagi tayonnabada laglabra haibasi malemgi akhang ahi kayana hangnarli masidani ngasi Norris dialogue na puduna lakchariba topic global politics US Israel versus Iran war to Nepal's politics hariba topic asida ngasi hajarubada ojasingbu amukana ikai kumna uchari loinana ahanba round gi oina oja aikoi ngasi politics sida ngasi koi topic sida koi tamjagriba topic nainana bagi damakta ahanbada oja PUYAM RAKESH ta ahanba opening remarks oja laksake oja hauze sonariba lan sida oja dagi kona viewers sing su yamna khangingba topic amaju oiba aduna oja how might Iran respond to this attack and could this lead to a wider regional war involving other countries I would say Iran na hauzik sonariba lan sida mana masideta kari attack kari response to pa yabagi amuduga masin ato pa leibak sing dasu maduna sandor pa yabagi oithok pa leibra ojagi motam tang thamjani agasari Norris dialogue tv bu sugumba platform sida wakal wai ate khara koi thambina ba samaina koi kobira bugi damakta duga yembiri ba khwai tara basu ikai khumna wasari hangbi ge ba wahang siga mari leinana aina ahamada thamjani masi February tang 19 tidagi horakanda khoi US amasung Israel na Iran da khoi bom thada dana attack to bogi sigi lalong ama satharak pase masigi matung tarak pada Iran da aso open kya ama thokre asi na kya ama su yaukre aduga iroina na Iran na su magi lusing basing yauna hat ki basigi laman khomba oina koi Israel amasung US ki magi koi military bases aduga magi assets aduga magi land missing habatare masidai da koi paksauna koi khulhala kanta koi manghan tahan magi pora ma koi mayam puna mangna ure masidai da khoina ahamada khoina miyeng thamgada basi Iran ki response haibagi matang se sai da Iran si khoi ki tasengna Israel ki president Netanyahu duga ngasai ki keno se prime minister Netanyahu duga US ki president Donald Trump ani sina ngasai ki underestimate tawba haidi
Iran si lusing basing hato khara matungda magi manungda khoi lan se kamna dringai gi marakta Iran gi manungda miyam na khoi gi magi theocratic rule ko aya ali khoi Khamenei gi magi kaino si loishalaning bagi haitare ko ayatollah Khamenei gi magi sasan se lenga se loishalaning bagi khoi miyam gi iho ma thui hai bagi kaino ma khoina charapang ui masi Mossad agents aduga CIA kari gi khoi khut yauraga tawbani hai bagi narrative amasu laita na te ko masi asum basu adum laiduni adu laiding asai gi response da mai khoina underestimate toramba Iran gi magi maroina drone amasung magi ballistic missile gi capabilities masi akhoi hujik malayam sina mamang sahi gi akhoi gi 12 days gi conflict ko Iran ga Israel ga thomchatna ba se sigi matung da handak lai sina mu Iran gi he na ta sing ba magi technological kariani koi gi advancement ha batare koi gi magi ballistic missile gi da aduga drone gi da tonga me hiram kya da magi technological advancement kya ma so koi lan pham se da u fange ta seng na sai gi Donald Trump na koi gi Italy gi through da koi gi wari sanaji hai ba gi kaino ma koi approach tawre hai da na koi mayam na koi thena zakhi maduda Iran gi site gi magi lusingba koi gi kaino si Ayatollah Khamenei si koi gi tamthina hat khiba atai lusingba kya ma hat khiba aduga koi gi maroina koi gi nupi masa sing school da koi gi bom thada da na angam chama gi mathak te hena si ba ko ki ba myam sin lai ba sidai da Iran asu ngasai gi sugumba phibam asida koi na wari sana bagi room sulai laiti adana reject tau khi hai ado Donald Trump gi site gi de ma gi de dum thamam tokpa myam thami Iran wari sa ji hai kholi adu da na ko ado Iran gi site gi de masi chapchaba laiti hai adu ga ngasai gi khoi gi ngarang baw gi report da ngarang nan baw gi report da khoi gi Iran gi site tonga ba khoi gi powers kya ma hai dare leba kya ma da gi ngasai gi khoi gi lan si escalate tau da na ba hana suna ba si escalate tau da bi da khoi gi masi resolution ama porong na ba wa khaina ba ma porong na ba hona bi da khoi gi tonga ba di maming pan da ga su khoi seniors kya ma da gi approach tor pa gi wa pham am le khre hai ba myam si gi marak ta khoi gi China gi site gi ma gi special envoy tha da na Beijing na honera pa gi poram le adana sai dai da khoi na haijening di huziki oina di Iran na sabsaba magi response koi gi sule leptana adum khut hal hai dare magi waves after waves of magi missile and drone attacks aduga loina na ngasai gi koi gi Gulf ki no aduga Mediterranean Sea so gi Red gi surrounding so is da ngasai gi koi gi US ki naval assessing the military outposting center sing aduga Gulf ki states me amada lai ba no sai da koi lepa leitana hoji su thom ni aduna hoji kui waina di ngasai gi wari sana ba gi pose thoidok pa leite to bu akoina masida yengba ya ba pose kai no ha kan da ngasai gi USA gi ju hoji ti unconditional surrender natana koi da Iran ge wari sana raga koi gi loisan na ba gi wafam so leite ha ba position am low khre adana nakalani makta hardening of the position side re mai magi khongpham se Iran session gi bodo Iran so akoi si gi phibam se da akoi amuhana wari sa ya ro akoi Israel ga US ga je akoi phajana punishment pi gani amuhana manga khaigat pang am na ha a new lesson to be taught them adana lesson ama akoi tambidri pa di khud han gi ni ha da lekre US ki side gi su mai khoi na ngal gi unconditional surrender of Iran na koi lan se mai thi ya da na makhu thanga tri pau de koi wari sana ro hai aduna hojik sida lai je kariani ani ji gi kaino se koi hardening of the position ko rigid oina laina gi ni na khongpham je handong na da ba gi kaino du da ni ka thanari se aduna hambi gi ba wider regional escalation ama thorpa ya bra ha se masi gi potential sound na laita bana te maram di Ukraine gi president Zelensky na asai gi Gulf states da gi request tor pa asai gi ma maroina drone side drone sing asai gi masi koi control tong na ba masi thing na ba technology se anti drone technology se Ukraine je kra advance oina le aduna masi gi mateng se pi ba gi matang aduga even US ru magi Iran gi mayo ta songna riba lan se da mateng pang bining ba le ga di ma welcome to hai ba gi poam le aduna ngasai gi swai da Ukraine ga Russia ga hana da gi thomta na le ba lan se masi koi gi hujik tholai ba koi gi Iran US aduga Israel gi aduga magi koi gi military bases sing hai da koi gi koi na West Asia hai ba da Middle East ki high state sing de le ma thomta la pani na hai ba koi gi Arab ki state sing sina su mai koi gi lam sidai da le ba US base sing da khu tharak pani na adi magi tonga ba infrastructure ke amada ju khu adi oil refinery ko adi gas
gas ki kai ka khoi infrastructure adagi atopada khoi gi data center sing khoi gi Bahrain da adagi UAE da kai da ko moi ahum maroi ba ahum ni data center sukuma thuga pa myam sina moi da ju nungnang ba myam lei adubu marak sida hai ba khoi gi gulf ki Arab states sing siga Iran gi marakta division yi keno mai dare ko divisive ki politics ama tawna ba khoi west na zo khona ba mami ma tai adubu hoji lai ja theng ba da hari ba leba sing da zu mai khoi da understanding ama le kan da Iran gi side ta ngasai gi kayai ni mai khoi ga yana ba ama poropai mo mali tabu ngasi ba gi report ta khoi na phangja ba da Iran gi president president masama na ngasai gi hari ba yumno na ba leba sing da khoi na khut thaning da na tha ba leite masi khoi na khut haloi khoi da khut halak pa natraga di khoi na moi da khut tharo ga da leite tabu ngasai gi US ki leiba ma gi base kai ka sugum ba ma gi installation sing sida di khoi target taw da ba ya da ni na masi taw ne ba mai warol ama lai khre ko aduna sai ham rounds da isai sumai tham ja oh tem no ai jare za rakes bo za matan je za khoi gi za KANGLEIPAL dek da lak jage za hojai si oja keno na so za PUYAM RAKESH na so yamna phajana marik chum no ju adiba sing dogi matang do si phungdok re adu matang je oja KANGLEIPAL na oja lakchaningi bedi hojik leiriba akhoi gi hojik global politics Us-Isreal versus Iran war to Nepal'S election aiba ngasi topic si matang do ja maka chacha ro poina hojik are the military actions by the United States and the Israel justified for regional security da United States amasung Israel chatharaiba bakoi action is justified to we na zamasi ozagi mota khanba or nataga do they risk making the situation more dangerous sisina hena situation se escalate to pa yabagi phibam de leibra haibaje ozagi mot tungja thambi sagatjere akhoi gi hojik poki laiba akhoi gi lan sidai da Russia na iba magi comment se ke hagi da hojik chathari ba lanje kogi cynical violence ne na bo hojik le ba lanje ki magi define to da khwai di appropriate oi ba term je mase cynical violence ne su oi na khale ba ko da moina nuclear power ani ga Iran ma thon da ne ba hadi nuclear power not the state amaga nuclear power ani ga lan thing na bai ja arrival nate kaidong ngai da mase justice oi de hai tare mase aran ba kaino ne ba aduna Iran ji ngasai koi Rakesh na bi gidong na moi je theocracy state ne ba tawudabu Israel jina koi gi ethno religious state hai tare moina budi parliamentary democracy ni hairagasu moina puri be agenda do di Jews in gi favor to ba moi gi religious to gi magi favor to ba ideology to the chatpa kambu ne ba kudamoina China ji akoina democracy ji define tor kom tam da moi ji proletarian democracy ne na koina define to ba aduga asengba India gi leriba democracy sina koina bourgeois democracy ne define to ba adumaina Israel ji sumagi leriba magi kaino si state si define tor kom tam da di magi appropriate oi magi terminology ji di sagi aina haijagi bidona moji ethno religious state amada hena kaino to ba aduna maram suksa sa da nuclear power anina Iran apikpa lebak to dai lan tasin bi bai sa yamna maram cha da ba adegi di yamna proportionate oi da ba la lam ne ba luri di Iran ji moina calculation da mogi asoi bi se kamai lege da Iraq ka Iran ga thengnagi ba lan se 1980 dagina 1988 po chahi nipan chumna lan thengnagi ba madudai de Iran je maithi be pi bangam gidra ne ba asagi hojik chathari ba lan ji numit khrani da loibe ai gai na moina khalam budi ai ba luri di Iran je dai da yamna lisang sit pa moi gi experience ma lei gre ba kamai lei gi ge da 1980 dagi na 1988 pauta Iraq amadi Iran ani je lisang sina moi lan cha na gi da maithi ba ngam gidra ba maithi ba pi ba ngam gidra ne ba Iran se experience am lei gre ne ba dominate to ya ba pot am leiba mu oide sigi conventional war hai tare ne ba sigi conventional war sidai da malem gi oina khwai de sang ba conventional war se
सिगी इराक का ईरान का चथगी बचाही निपान की लान जिना ओएब मसिदैदा ईरान जे कुलगा लाले हाइजगिद्रब लेबाक अमने अदुना हौजिक लाइबा पोचदैदा यूएस ना ngसागी ईरान जी याम लाइना सिदा पीबा ngमगनी हाइदरा खलमबदी याएब अदुबो मदुगी एक्सपीरियंस लाइग्रे अदुगा अनिसुबदा कन्वेंशनल वार सिदैदा अदुगा यामना लैरिबा कोइगी कै हाइतारे मोइगी मिलिटरी पावर अदुना यादव खरसु लेग्रे हाइदि मालेम की पुवारी द थोखरेबा वियतनाम की लांजी यूएस का वियतनाम के लांजी लंबा पाबदा ख्वाइदगी मतिक चादब लाल अमोइना मी मैमना काउंट तौरिनेबा अदुगी काउंट तौरिबा लांदुदैदा लिसांगसिना चथरकबदा यूएस तो माइती रहनग्रिनेबा अदुगा चमाने रशिया ना अफगानिस्तान दा तौगिबा लांदो अदुदसु रशिया गा अफगानिस्तान गजी लंबा पानबदा मतिक सुचा चादबा लेबाकनिनेबा अदुबु रशिया ngमददना माइती रहनग्रिनेबा अदुना लांजी कुशलै मतिक यूएस si maiti na dabagi masak am lei ase haidi malem gi leiriba analysis ma'am da zupi ba magi kaino mane hai tare ne ko aduna hojik la isi US ki lanjina war of dominance ni in Iran ziki leiriba resource ma'am masi khudum channa na ba akoi gi colony ma dong na thamna na ba gi lal amane ba adubu Iran gi oina di मागी existence तो की लान है मागी fight से existence तो ने वो कोई ईरान कंदबे याद है कि लान तो ने अदुना हौजिक कोई की तोगान दो political cycle दे की पीरिबा मागी argument जी कहीं नोदा US ना कापे इबा मिसाइल दो ईरान जिंग ना थबाक ना याए बा अकोई सीरजू ईरान जी ती कलम गने ना सिगी suicidal लोइबा सिगी यामना स्पिरिट अमदा ममालेबा के दमकता थेंगरप लानफम जी दैददी कुइदरिगे इजराइल गा कनोगसी अखोई माइथिरक नदबे मचा कमने अदुगा लेदिबा कनो सिदैदा अखोइना खितंग हनकने येंबा याबजे 2015 दा लेगिबा मागी यूएस का ईरान का की न्यूक एग्रीमेंट से अखोई न्यूक्लियर की एग्रीमेंट मा तौनगी बजे मसिदैदा यूएस ना याम कन्ना ballistic missile जी की एग्रीमेंट से हाथ ना याम कन होने है तबुदो मदुदैदा चाइना अमदी रशिया ना मतमदुदैदा मदु मतुंग तारकपदा कोई हाथ ना होने जी हौजिकी ओइनदी न्यूक्लियर की ओइबा एग्रीमेंट जी खक्तंग द चसी हाइबो फम प्रेशर पिरकपदगी यूएस ना ngसागी ballistic missile की ओइबा पोचे एग्रीमेंट जी दा हाफौक देबा मदुइदुगी खुदोंग चाबलो कांदा 2015 दगी ना ngasi बौता चाइना ना अखोई कई हाइतार ईरान ना तौरइबा मागी कनो से मागी मिसाइल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तौरइबा मयाम जिंगसे मसी अंगकबा फंगना अदुगा अकीबा फंगना मदु डेवलप तौग्रेबा अदुना जु इजराइल जी तुम्बा यादबने मदुना मरम कांदा मिगी रमदान की यामना रिलीजियस ओइबा टाइमिंग जी दैदा मिगी प्रेसिडेंट अम हाटखिबनेबा अदुना मदुगी रिटालिएशन ओइना तौरकपा लालमनेबा मसे हाइदि ईरान ना हौरुबा नतेबा हंदकी लानजिदैदा अमुक एना साथिरैदि ममांग द थेंगनगिबा 12 days मागी नुमित्रानी थोगी लानदुदैदा लेगिबसी मोगी मिसाइल की वेव से लानजे ओनली 19 गुंबा 14 15 की वेव खक्चत खीबा अदुबा हौजिकति हप्ता अमजिदैदा चयोल अमजिदैदा मैक्सिमम तौग्रे अदुगा लेबाक तरा हेनबदा हाइदि मिडल ईस्ट की लेबाक तरा हेनबदा around 14 ओरमनि को सब्जेक्ट टू करेक्शन लाइक कैनो ले कांदा अदुना सिगी मागी ट्रू प्रॉमिस 4 ना तोरा कांदा पिरेइबा हजिकी रिटालिएशन हाइतारे लमन खुमक पसे ईरान हुरबला नते को लमन खुमक पसे मसिदैदा पिरिबे कैनो सी साफुजे असुयमति कल्ली अदुना ngasi China na diplomatic channel ama chatlagasu leiriba agenda si daidadi leiriba fibam ji daidadi tarai Iran bu maiti ba piba ngamni ga haibaza masi araiba port oiroi Iran da lanji gi namukta prepare toroi se inga saije gi buduni world gi oina longest conventional war si Iran maiti rakidrabni chahi ni 5 sumna lanthengnari ni ko Ukraine ga Russia ga hojik chahi ani hum henjalak pajdaida animak fibam ama semnaraga लेनरी नेबा अदुबु चही निपान की लान की एक्सपीरियंस लेग्रबा मदुदगी लान की दमक प्रिपेयर तौर लाख्रबा मदुगी दमक रेडी द लेग्रबा ईरान मा माइथी बे पीबा ngam बाइसे मसी
even ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯖ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯜ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗꯤ ꯖꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯖ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ is this conflict mainly about security concerns ꯃꯁꯤꯅ securityꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ concern ꯑꯃ ꯑꯆꯧꯕ concern ꯑꯃ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ is it a struggle for power and influence in the Middle Eastꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ power ꯑꯃꯗꯤ influenceꯒꯤꯗꯃꯛꯇ struggle ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯂꯥꯜꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯚꯤꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯠꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯠꯀꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯄꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯥꯇꯣꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯄꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯥꯇꯣꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯈꯔꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯋꯦꯁꯠꯀꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯈꯔꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯊꯟꯇꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ 이스라엘ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗ 이스라엘ꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯃꯤꯇꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ 이스라엘ꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ injustice ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯂꯝꯗꯣ ꯃꯗꯩꯗ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯀꯤꯡꯗꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯦꯁꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ 이스라엘 ꯀꯧꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏनिꯌꯟ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯦꯟꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯑꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ injusticeꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2000ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ 2000ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2000 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯍꯤ 2000ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯍꯤ 2000 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯗꯤꯁꯄꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯠꯂꯤ ꯗꯤꯁꯄꯔꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ US 이스라엘 ꯀꯝꯕꯥꯏꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪ 1997ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖ꯭ꯌꯨꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯟ ꯂꯩꯅ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ
पैसा से पुंजल लकांदा अखोई पैलेस्टाइन की लम से मसेसिदा लागा मखोइना पैलेस्टाइन की लम सिंगसिदा की पैलेस्टाइनियन अरबियन मुस्लिम सिंगसे मसिदगी लम होंगना लम से लैरगा कोल कारखाना सागप होय अदु मखोइना सागलबा कोल कारखाना सिंग अदुदा पृथ्वी मफम तोंगान तोंगान मफम सिंगसिदगी जिउ सिंगसे खोमजलगा पुरागा मफम से थबक सुवली अदुगा मखोइ सेटलर्स को मखोइ सेमकत लेबा मखोइ सेटलमेंट प्लान सेमकत लेबा सुमाइना सुम होरकपसे सिगी तांकक सेसिदा अखोइगी मतम सिदा अखोइगी फर्स्ट वर्ल्ड वार लाको मतम सिदा अखोइगी एक्सिस पावर अमसुंग एलाइड पावर अदुगी पोतु लाकपना मरम ओरकांदा हाइरिबा मफम से मसी सेसिदा अखोइगी लेरंबा अखोइ मफम सिबु ऑक्युपाई तोर लेरंबा हान ऑटोमन तक्सिंदो मदु थादोखरकांदा अखोइ केनोना पालेबा ब्रिटिशना पाइरगा लायबा पैलेस्टाइन गी लमसे अदा ब्रिटिश या मुका जर्मन ने यंगथिनबा माई तोगान तोगान बा अखोइगी येक्नबा लेपा मोइरकपदगी जर्मन दगी अखोइगी हिटलर की अदुंबा अखोइगी केनोसिना पॉलिसी सिना तखाइरकपा अदुंबा जिउ सिंगसे मसिसी पॉलिसी मोइना पैलेस्टाइन सिदा पुरागा खुंदा लेता हलगा मखोइसी यूएस का मानरगा मखोइगी ओइबा लेपाक अमा सेमहननबगी अंडरस्टैंडिंग दा मफम से लापसे हवेबा सेसिदा हानगी जूस इंटरनेशनल फंड से सिखंगा मैनेज तोबो ngamaktadna 1920 adwaida Jews Foundation National Foundation Fund kobom su sagali hairiba sigi makhada militia sagat pahore terrorism se kanana hodokpano hai kanda terrorism se Jews na hodokpane ba Israel na hodokpane ba Israel poktinge manda Jews kangu sina militia sagala kanda mafam se leiba Arabian Muslim singse मसी हान लम लैसलगा मखोइ कोल कारखाना सागत थबक चथरमसे तोक्थोगा पुलप मिलिशिया सिंजना तखाइरपनेबा सेसिदा मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज पैलेस्टाइनियन मुस्लिम रिफ्यूजी मैम चेंथोरपगी इशू लाएबा सिगे मतमसिदा 1938 तदी अखोइ अरबियन मुस्लिम पैलेस्टाइनियन अरबियन मुस्लिम सिंगसी अपराइजिंग अमा लाएबा मदु अखोइ केनोसिदा अखोइ ब्रिटेन की पावर अमसु यूएसए ना मतेंग पांगसन पावर सिना वायलेंटली नमथाखिबा millions of refugees मैम से अरब कंट्री लेपाक मंगा तरुक से चाइना चाइथोरागा अखोइ लांजेंद्रगा रिफ्यूजी वन लेखिबा मरुइना जॉर्डन दा मरुइना केनोदा लेबानन दा इजिप्ट दा सीरिया दा सिगा कोइबा सेसिदा इराक दा सुमाइना चाइथोरा लेखिबा सिदगी होरपा क्राइसिस ने बसिदा अमुका अखोइ केनो लाबा मतुंगदा अखोइ यूएनओ लाबा मतुंगदा मसिगी एफेयर्स से अमेरिका ना पूरा हैंडल तो पेवानी ने सेसिदा मसागी पैलेस्टाइनियन हाइना लेजर पैलेस्टाइनियन लेजर म लमदो जिउ गिगा मुस्लिम अखोइ पैलेस्टाइनियन मुस्लिम सिंगा मुके यंथोकना बिरे मदसु 11 point something square kilometer खरा पिकपदन मुस्लिम सिंग पिरे खरा चावबा 14 point something square kilometer ये लमजिना 1000 square kilometer लमजिना जिउ सिंग पिरे सिफावबदा अमु यारोय हाइदना यूएनओ गी केनो से डिसीजन जे खुंगोय नरगा इजराइल ने सुपाई पैसलगा लान तौर सुपाई पैसा लगपदगी अरब कंट्री लेपाक मंगा लान तौएबा अर 6 days war हाइब्रा 7 days war हाइब्रा अमा थोखिबनी सिगे मतम सिरसु यूएसए गा कनो गा नमतेन पांगसला नमधरखिबा सुमाइना सुम लाखिबसिना मरम ओइरकांदा मिगी अखोगी ईरान हाइबा लेपाक सेसिदा मसागी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट तौब गवर्नमेंट अमा लेजरमबदो 1953 दा मधु अखोगी इजराइल गा कनो गा यूएसए गा कनो तौरगा मानरगा मधु गवर्नमेंट तो मधु नमधरगा अखोगी हौजी अखोगी सा अखोगी रेजा पेलविजन अमा तौरसिगी माइ मपासे मसी पुरागा निंथौ ओइना पालहलगा मफम सेसिदा चाही 13 हेना अमेरिका की सुनम सुटेक मखादा लेरंबा मधुना मोइगी ऑयल कंपनी करी क्रा मयाम से लोइना अखोई नेशनलाइज तौथोगा अखोई यूएसए ना पुलप पीएगा वेस्ट कांगू सिंगना पुलप पीएगा ईरान की खोनी से ऑयल की खोनी से पीएगा सु पूरगा लेरंबा अदुगा ईरान अखोई यूएसए ना अखोई फम्बा होगत पेट ओइना गवर्नमेंट से लेरंबदो मदैदा अखोई इस्लामिक रिवॉल्यूशन अमखा लाखिबने अखोइना खांगी मसेसिदा अखोई where there is the suppression, where there is the exploitation, adida akhoi revolution have uprising tawebako and revolution se Islamic revolution se adugi US ki suppression duna puthorakhiba pothok amaneba and 1979 da Iran gi adugumba Islamic revolution se mai pakhra matungda mai pakhra Islamic revolution da mai pakhra adugumba regime se masi namdhanabagi damakta
Iraq ki adugumba Saddam Hussein ki regime sida USA na mateng pamchalaga sahi nipan hena lan tongna khibo Iran je namdana na bagi damta madu gi sahi nipan gi lan du da Iran se survive toroga lakraba adumba leipak amane ba sige makha tarak pata akoi gi sesida Palestinian sing gi self determination gi ihose masi makoina terrorist ki movement oina interpret tawra kanda sida makoina leader kama Israel ne assassinate tawra hat khreba adu maina assassinate tawra hat ki leader sing chi gi manungda akoi gi sesida akoi Yasser Arafat haina riba misakse masi several times mangonda assassination attempt tawrabani adu last mana siba dusu akoi gi Mossad ki adumba plot amagi makhada conspiracy amagi makhada sibane na mayamna longnei ko sida nataba akoi gi keno mayama akoi gi Muhammad akoi gi Yasin haidana ko Ahmad Yasin haidana ama 2004 da hatki dagi makha tarakpada akoi gi Hassan Nasrallah hatpagi wafam lai Ismail Haniya hatpagi wafam lai adagi tongan ba leader mayama ka som assassinate tor halakba adu USA na som nakala moram da kari tawi akoi Egypt ki adumba Muhammad Morsi gi adumba government se uthairaga hauji ki government se US ki puppet government se thambai pot lai Colonel Gaddafi hatokpagi pot lai adudagi som nakanda akoi Saddam Hussein hatokpagi pot lai Afghanistan da lanta salaga Afghanistan gi regime inthu bagi wafam lai yamna nungai riba wafam amadi Afghanistan na makoy na sangmoba lando sahi pungi matung da makoy gi military asset me amdu hundu amaga America si Afghanistan ni selak khibane akoi sien bagi ayaba khaktang ni separate khaktang gi PBU harga Afghanistan ni sien khibane Afghanistan ko bale pa amadagi Taliban ga sokna ba sahi kun ne na sokna ba Taliban muthat pagi mota Taliban gi khutta mai thi raga sien khibane America si ana hatak ki lan se sita akoi global gi waina yam choba economy gi se thieng ama hojik mayok na ba hore aduga loina na security gi choba concern na mayok na re lan si intensify tore kamaine regional lan oigani habse Iran na hanata gi high khrabani karigumba lan se tawna ba tarakati Iran da karigumba attack sa tharak ba tarakati madu gi retaliation do adu US ki adugumba Middle East la laiba makoi base puna maktam akoi intensify toni habse manamdi aingonda nomai kaba iba launching pad to aingonda nomai kaba iba mafam duda aisi amu halaga nomai kapa mangonda te counter attack to wais ai right ni habse Iran na han higher lakramani maramaduna Middle East da tongan ba plot me among khathaga lang me among khathaga US na magi khubam manungda thamiba magi allies sing haitare maduda leiba magi base area sing sida Iran na yam chawna pakshan na khut halak pase masi US da yam achoba impact ama oi aduga Malayam gi waina su masi achoba impact ama oi masi na maram oirakanda regional gi waiba uncertainty ama hojik create tore masi gi retaliation da counter retaliation da thoning da ba myamong khak tholaga world war se masi na susai soi oirakanda koi yabra apprehension leina baduna nakal amarom da akoi power block ani haiba tare na akoi gi keno akoi Russia China North Korea aduga Iran gi power aduga nakal amarom da na akoi gi somna kanda leiriba US na singbo power ani sigi marak se de-escalation gi waiba keno si formula si hoji khaji akoi hodong na akoi pot amalai adu phaidagi luri badi mi gi leipak abagi adugumba popular way ba aduga like pakamagi spiritual way ba aduga leader ama assassinate toraga hatu oba aduga migi aduga losing ba tongan ba makhalgi military gi ama de te scientist khangde professor khangde aduga losing ba mayam khak halaba adugi matung deida akoi de-escalation tawse habse kayam yamna Iran harau gadori bano Iran gi way ba masagi way ba ground da akoi stand tawni haibo fomama yamna kanna Iran su husi thongtoi makha tabasi global gi web yamna achoba koi keno ma mai jaw ma horak ba yabagi horak ka duri ba hai si tension sida world leader sing thok sum sin na ba khara horak gi mami di tai makha taba yemi na ji ma thok tari adu ja sam mar thana khanging ba mana leiriba hujiki soidana mai di soidana horakani haibagi mayam na di pakhanari adu jagi wakhalda masi ja soidana marakta mai horak hobda ngairibra sungjoi joida khaba ngamgadoribra ngamoidoribra nataga khamakpasu yaurkadoribra jagi
local closing remark amtang pipi boja tentatively ko ngahak ki oiba akhoi khambagi thabak amadi tawrapuri ya tawrpai yai tangsung masisida akhoi sangna yengba miyengda hausi America amasung Israel ani sina akhoi ground invasion tawna plan tawni akhoi som nakanda akhoi Kurdish haibat are courts kangu sinse masi makhoina nomoi pisalaga sen pisalaga technological support pisalaga ko akhoi air support pisalaga akhoi Iraq ka tainaba border areas like mountain regions se sida front tama hangtok na ba dai da lan chang na ba gi position sem ba gi mami tai ado Iran na su hairi chang o akhoi ready da lere akhoi welcome tong na ba ready da lere hairi masiam na choba sang na chathak da ba adu ba keno ma akhoi gi fight ma swaida akhoi leiba gi mami tare nakala morom da akhoi Belusi hai da na Belusi province Iran ni bulung da leiba Belusi province moi gi hana da gi hauna moi separatism gi issue laibani masi America na sejida akhoi Pakistan gi Balochistan province la laiba akhoi Pakistan da issue to khai ta na bagi movement to ba PLA kambu se masi sika alliance to raga sejida frantama hangtok na bagi America gi ban plan laibagi mami tai masi gi poching chi torakanda somna kanda hana da gi already Iran manung da moina perpetuate to raga lai khaba adu Mossad ki agency CIA gi agency adu moi even Iran gi traffic kan no si phoba system sibo makoina hack to hai tongan tongan ba kaino me ama khakta moi gi military establishment da lairiba adu intelligence establishment da lairiba makok thongba mayam se si phoba da Mossad ki agency singchina lobby to raga hack to khibagi ko gi pot layana sigi mayam sin to rakanda regime se namdana infu gani haiba moi gi objective ama laibani na Iran ju madu khangmani na mangonda magi areas da sokpadi shoe sokpadi fana fajana shoe area mayam ama khakta magi dismantle torokbagi natraga akai mayam pirakbagi chaitheng dune mayok na adoraga su mangonda spirituality gi wayam na choba strong wayba will ama khat lai ri ba mangonda aduna nakalam romda masagi wayba technology masagi indigenous technology masana develop tawjakiba aduna self confidence masada tamna wangna leiba ana sirakanda mai leiraga sienbagi mohta sibasi accept tawagi pot ama leiri ba akhoi sirisida Ali Khamenei masase masi yam nakpa akhoi ne yamna tamjan ngai wai ba world sina tamjan ngai wai ba du ba leader ma khapme ba kamai tawi haba matamda ma se safer zone mata akhoi underground bunker da ma se lainana ba magi makhata ba du ba keno singsina security concern singsina mangon da haiba matamda lawmaker sing haiba matamda ma ya khiti hai ba aige 90 millions of Iranians se masi safer haiba safer zone sida thambang amaba aduga attack to gi attack to na yoroi da ba mafam of da 90 millions of Iranians se thambang ngamdo boi taragati aroi boina safer zone to the sangba nupa do Ali Khamenei ai oi ke na shumaina sacrifice to leader se world se kai ni da atai di ai atai di ai su leader soi tragal oi na sense of patriotism do ai budi ai hingbudi ai maleba ki mioi sing se ai hinga gai maleba ke mi sing si roti kamai to na ngasai Iran manungda ngasai gi Iran manungda khoi gi kari hatare atheist ki pochi yang wang na leiba nakalam romda sectarianism sectarian ethnic groups kharasu leiba ado nakalam romda roge agent me amo khoi gi keno gi agent me amo khanda sorry Mossad ki amusung CIA gi agent sing sina hana already mafam sida occupy toraga sangna plan torakpa dugi pot sing aduna magi manungda me amo mal leiba taraba aduga nakalam romda sa pelavis gi magi matung inba followers sing leiba sigi mayam sigi factors sina mar kan Iran da akhoi articulated uprising nama thorakiba dugi keno si leiba taraga su Khamenei siba matung sida Iran si magi adu mai regime yadaba kambu khar leija taraga su khar lemhok taraga su maximum Iran se masi unite wai bagi pot amaka adu mai people miam se thoraga revenge to hai bagi pot ka Iran gi strict miam se thoraga to ba koi miam na uri duni ana sigi potsin leibani na akhoi Iran sina akhoi phane yam na tawraga su magi my ground sina my stand toraga fight tawni hai ba potse masi hongdong mande aduga magi leiriba keno se spirit se magi idea magi keno si heta thukai ba si arai boy America ne external hen namna articulate to bada Iraq ta akhoi kayam yam na akhoi ningba kai ba akhoi mayok na khre
ya do Afghanistan da kayam yam na koi ning ba kai ba mayok na krep se US ki lawmaker amana akoi yi kano dal makoi yi US ki Congress ta law kri batuni akoi yam na ta kri batuni si akoi na si ki experience law ga dam ne na makoi law ni si nakalam ram da su regime change tauna na bane na America na impose to ba magi sumba makhan ye lan sing che practical oide mase counter productive oi hai base magi praja sing china mase lauri bani adu regime change tawna na ba lan taw base da Trump masa change tawna na ba gi US ki within the US da su mase yam achauba akhui ke no ma factor ama akhui rest or pagi mami shu tari ana yeng si makata bi siam noi za jalan yam phaja wo phom thambi re ado mathang jidi khoi ani suba round noi no za rakesh dai lak sage za jalan ni makha cha yam phajana so jalan thambi gre yam noi koi bior jing de zumi na kong moi ga da bado khata bado za jik lei ri ba ai koi gi ngasi gi topic global politics US-Israel versus Iran war to Nepal's election sige ani chu round no za rakesh da what role should international organization like the United Nations play in stopping the conflict and bringing the parties to negotiate. So, hujik leiriba sida United States kumba leibak singchina hujik leiriba tongan ba party mayam singchida mase lan kham na ba negotiate tong na ba kari ron go za international organization singna lorak pa ya ba gi oithok pa leiba ge ja. Thagasari zana hambi ba wahang se apai yamaru hai dare mayam malem da any hana sunaba koi wathol lan thok thok kan da koi United Nations se koi mayam jegi ke yani koi sangdai na wai dare ko wai na ba leiboi na koi na lojai to bu international organizations sing se ki limitations loi lai hai dare UN gi magi phajaba pot mayam le ga su ma je koi permanent members of the Security Council me koi manga lai se manga je ju divide ni aya matam da koi Russia ga China se tonga le ko da ahom mana koi USA moi ke moi na lai adanga sai gi Lurai wafam di huziki Iran ga ngasai Israel US ka sida thoi ba lan se masi ngasai gi huzik lai ba United Nations ki magi framework sina haidare masi ke amyam na koi gi peaceful resolution of the conflict haidare masom da koi gi lamjing lamtak pa ngam da gi haibasi maso question am were maram di UN gi relevance se masi am question tor ba mo oye huzik se 1945 ta gi linkalaki ba second world war swai keno loishalak pasai da gi koi gi linkalaki ba UN gi keno je magi thabak thoram yam se koi gi huzik 21st century gi keno da thengnare ba amna complex oi ba issue sing haidare malem gi ko khudam moina huzik thoi ba koi gi Iran Israel US gi sigi issue sida aina pusan janing ba je international politics da koina international system haidana ama koina naina je ko koi IR gi student amoina koina international system haidana international system si leba kya amana sovereign oi ba leba kya amana koi gi unit soira kanda koi gi sem ba dumba koi gi framework amane haiba systems leida yamna mapangan kan ba leba khra su yawi ason ba su yawi marak ta leba middle power su yawi haidare hojik tholai ba lan si koi gi mamang na su pambi gi bodoni koi gi nuclear power oi ba ko leba ani ni ngasai Israel budi officially mazdi mayam na di sakhang na budi na te adu covertly mazdi nuclear weapons ma koi possess to web si mayam na dum yana ra ofam mo moi lai adu ga US university malem gi super power ne na lai ne lurai di ngasai gi unilateral oi ba ngasai gi action sing ai dare masi US na to mayam se koi sum naina ra sum lai ai dare malem gi tunga pham da aduna recent times da koi na Venezuela da ui ni ko adagi koi gi hojik se Cuba ju koi loksan gani ai gi wa ga dum thui ko adagi Greenland loksan gani ga na ma gi am tonga ba Donald Trump gi leadership su unpredictable loi ba ma je thaseng na ngoksan ari bra ta seng na ngawra ba bai question ma su lei ba du ma leader moi hai dare ma gi aham ba tam de hora ga tariffs nu impose option ba si dei da koi India ju victim moi ko adana sina background oi kan da ngasai gi hangbi bu wahang do ngasai gi aina pijaning je ga na hojik thoi ba lan si ta seng na se Russia ki President Vladimir Putin ga yam nakna ba Russian political philosopher koi gi Alexander koi gi Dugin na ga di sai third world war se ho khre ga hai ba ko ma na hai ba to mai ta na malem da tunga ba mioi ke ama third world war se ho khre da na koi gi hai ba lei masi kari gi hai re inu hai ra kan da ngasai gi hujik thoi ba po se koi na di ngasai gi Ayatollah Ali Khamenei hat ki ba
Iran gi lusing basing hakhiba magi nuclear technology gi matang da koi gi Israel na khut thingjan bagi natraga US na ngasai gi regime change porak ningba democratic oiba moina haiba ya ba leader ama install tawni magi wafam moina adom na tung adom ba theories me ama sagal leba thage seng na koi na international system ji gi kaino da yeng pakan da di ngasai gi yamna mayek seng ji kaino kan da US na magi supremacy ada magi dominance global hegemon ama oibagi magi phida je mana manghaning da bagi poram leba ani subudana haiba reason haidi akoina khoirom dagi haiga West Asia haidare ko moi som dai yang kadana Middle East haini adana West Asian region si masi control tawna bu hona bada USA na magi military base myama haiba gov region gi countries sing da thamaga su masagi Israel haiba state se masi mana ngasagi magi outpost ama oina haidare masi mafam da sema kanda masi magi interest sub tawna bu hona bada Israel ji ko gi regional hegemon moina West Asia da ko nuclear gi power pai ba military technology am advance oi ba duga senju am na pai ba human resource am advance oi ba dugumba leba amor kanda ma se sumaina lebani aduna lurei wafam ji sigi systemic keno sidai da challenge dai da Russia amasung China na ngasagi leiba international order si masi reset over pamagi pom leba reset over pamisi kai no kanda Russia ju China ju huji hoi US ki tariffs ki sanctions ki kai ka khudong sa la myam thengna leba adana US ki magi preponderance side na magi supremacy je man hai ngai yagadong ni haibagi pom ma yadaga na sanctions se thamjan ma khose masi pose sum tawla ba si international systems dai da UN ju ngasagi somewhere kamaina sangtai na gadagi haibaji lebak masa masa gi manung da thok poji di khar laiba aduga lebak mapangan kan ba akoi gi permanent member ki ka kambu sina illa kanda mai koi gi interest to na ba tawba thabak sing da di khar dum ina kauna ya ba adugu taseng na akoi gi major powers akoi gi se China Russia USA mai khoi gum bagi marakta winer pa kan da di UN je akoi gi audience leibe phibam leiba adu haira sunga sai gi magi secretary general aduga mai concern officials sing na yamna kayani de-escalate tawrakanda akoigi conflict gi resolution prong na bi honai ba ko aduna akoina sidai de yenga do je hujik thoiba post ta sengna sai gi mamang da hangbi gi question da su mai wider regional kayani conflict magi salwana ma da la ga do je akoina udui je sidai da Azerbaijan ga ngasai gi Israel ga US ga moi ga lainari ba mari somda JALAL na ngasai Pakistani pot pusalai ko adagi somda kursing gi oi ba aidare ira manung da zu lai ba aduga somda Turkey rom da su operate to ba aduga Iraq rom da su lai ba masagi homeland na mayam kanna tana na ba sahi kya haidare akoi gi lan songnar ga lak pa du ma kurs kambu ji season na pagi pot aduna sugma mayam si gi mathak ta mu akoi na udui si sagi akoi gi NATO power sing haidare akoi United Kingdom gi kari gi atai mayam ma sunga sai ma si di yaw na ba na kanna ka no to honari ne Germany kai ka mayam si adaida sagi yam interesting way sina akoi na masi nai na ba ganda China amasung Russia ji US na lakthu na bohona ba kan da masagi US ki magi koi dollar se US currency dollar se masi akoi masi season kan da sanctions je thamma ba sanctions ka mai tham ga kan da khoi na soi dai da 1970s da hangan na yeng da ya de ko koi August ki tang 35 1971 da koi gi matam ma da US dollars je gold da sana da on top ya ba haidi 35 ounce sai da re ko koi gi 1 ounce 35 US dollar da koi matam da moi sanarami sagi aina sana je puraganda US dollar da on bya US dollar je pi kan sana da on top ya ba sigi convertibility sanarami ba gold standard da fixed to ba na adu masigi 1971 da sigi pose ko gi US president Nixon na muthat kre ba si pose ko si muthat ka kanda 1974 da US amasung Saudi Arabia gi marakta ko gi understanding ama agreement ama sign tawne hai ba agreement da gi horagani 1974 da gi US amasung Saudi Arabia gi marakta tawna gi agreement gi makha da ne khoina petrodollar gi system na ma tholai masida kamai da kanda any leba amana khogi petroleum gi production se masi leiba kanda high ba petroleum se leiba je atai currency de leiba ya de US dollar de leiba do ne ba aduna US dollar da leiba ya da mina leba myam sin nga sai gi oil nung myam sin leina bo khona kanda mo ji US dollar je mathau tare sina US dollar gi currency je demand je am wang hal leba aduga masina kai da kana ba pia kanda dollar gi demand je am na wang mina malem gi leba myam sin nga sai gi thau nung leina bo khona ba je da ma gi US gi dollar kaino se magi reserves currency oina thamda yadramina mai khoijina kai dore ngasai gi US ki kaino se phangna na khona re aduga US na masigi
ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯐꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯗꯣꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯅ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯗꯣꯂꯔꯁꯦ ꯆꯠꯅꯗꯕꯤꯗ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯀꯩ ꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯔꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯨꯕꯜꯗ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯌꯨꯋꯥꯟꯗ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯗꯣꯂꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯏꯔꯥꯟ ꯅꯣꯔꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯃꯦꯁꯤꯁꯤꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯁꯤ ꯏꯔꯥꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯃꯦꯖꯔ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯗꯤꯃꯤꯔ ꯄꯣꯄꯣꯕꯅ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯝ ꯊꯥꯎꯖꯟ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔꯁꯣꯅꯤक ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯔꯦꯗꯥꯔꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯌꯔ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯔꯛꯏ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟ ꯄꯣꯁꯇ ꯀꯩꯗ ꯐꯣꯡꯉꯛꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯁꯦ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ एयर बेस होगेरा मागी एयर डिफेंस की इंस्टॉलेशन होगेरा रेडार होगेरा अदगी मागी तोंगा तोंगांबा अरोटपा मागी कैनोजिंग हाइदारे एसएस म्याम से टारगेट तो बंगामिने हाइबो अदुना लाइबो वाफमदी हुजिकसी अखोइजी थागै सेंगना मसी ओपन ओइबा अखोइगी थर्ड वर्ल्ड वार अमगी सलोंदा मदुमा अखोइन हुजिक उद्रगसु मनुंगददी मसीगी कैनोसे ओइरपै जाबगी पोस याम साउना लेरबने हाइदारे मसी सम समना tips of the iceberg yes yes adamaina manungda phuma leirabane manungda matundana khitang ubado adugi aduna ngasai oja jalana thamgi ba palestine gi issue magi palestine se gi issue kai ka si myam loi summe ba ko ma historic ya keno myam lai tabu to hujik lai ji di ngasai gi major power sing ji gi marak ta mungna ba gi magi international system je da khoi gi kan batana ra ba dare adugi pot ne na yam noise oja oja wasa oja case yam noise adu mathang sidi khoi oja KANGLEIPAL थमजगे हुजा अखोई हुजिक लेरिबा अखोगी ग्लोबल पॉलिटिक्स की यूएस इरान वर्सेस अखोगी ईरान वार से सिगी मतंग से ओजा अखोगी मसिदैदा what role should major powers like the China and the Russia play in reducing tensions and promoting peace tensions sing amadi peace sing si handananabagi damakto oja China gumba Russia gumba chaw chaw power pai sing ja मोइना सिगी मतंग तौदी थोलैबा लानजगी मतंग त करी रोल लौरप याबगे सिनी लानजे खमक याब्रा इंजल लकदोरिब्रा कमाई करम डायरेक्शन द चटकदगे हाइबदो ओजादगी मोट कितंग थंबियो जा अखोई मसी नैननबगी दमंत को अखोई कितंग हनकतना येंगमम चांगे अहानबदा अखोई जे हाना कोल्ड वार सिचुएशन अमा लेरमबजा सिदैदी की सोवियत यूनियन कायग्र मतुंगददी मालेम सी अखोई यूनिपोलर सिस्टम अमदा US की हेजिमोनी द चलम नेबा मसे दिसांग शिना लाकपसिदै द मनुंगदा नसागी ईरान ने नॉर्थ कोरिया ने क्यूबा ने वेनेजुएला ने अदगिदी रशिया ने सिजिगी ओइबा मागी म्यूचुअल केनोमा मोइगी अंडरस्टैंडिंग अमा द तमना लाकिबा डेवलपमेंट अमा लेग्रेबा अदुना ब्रिक्स सी हेक सेमकपदगी अखोइगी वर्ल्ड सी अमुहन अखोइगी बाइपोलर अखोइगी वर्ल्ड अमदा हंजलेब हाइदी यूएस के हेजिमोनी जी ngasai अखोइ राकेश ना हाइगी दोंगना अखोइगी पेट्रो डॉलर सिस्टम जी यामना फिबम अमदा लाक्सले अदगिदी डॉलर सी कनो तौरा अरोय हाबिगी पोट अमा हाइदी मागी यूएस की हेजिमोनी जी याम मांगजलेब सिजिना मरम ओरकांदा ngasai यूएस सी लेबम खंगक्तबा मोइगी लेरमिबा मोइगी पावर सिंह दु यामना सुम खमतेंग चाइना रशिया मेन होइरगा पुखलैबा मागी तोंगानबा अखोइगी यूएन की मागी स्ट्रक्चर जी नतबा सोमदना अखोइगी यूएस न लीड तौरकांदा सेमैबा मागी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯆꯩꯅꯥꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯗ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯥꯏꯟꯒ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ aduna masiki poche lakpa aduna lan haibasigi understanding se war sigi understanding se masi communist ki concept ta ko proletarianism ki concept ta magi understanding tongan bam leiri masi kamaina koina neinage da chakitang samlopna thambiwa ahanba first world war se ahanba first world war sina mar kanda akoi gi malem sidai da Russia gi oiba achauba communist country ma lebak sidai da akoi khudol tam ngamel sigi Soviet Union gi oiba magi first world war na puthorokpa achauba khudol ama haragadi communist ki country Soviet Union je puthoreba aduna lan haibse world war haibse mipum khudik mangda kinarasu communist sing na di kaidongai ki deba world war tongning ba tawjo tawra kanda ekhoi gi di hena achauba development leine haidna man feel taweba aduna Russia gi Soviet Union gi magi policy dugi makhada second world war sina mar kanda malem gi khwaidagi missing yamba khwaidagi lebak saw da maming chaliba China se ani shuba communist ki country orakpa ngammeba adwaina first world war duna Cuba puthokpa ngamgre Russia na mar kanda haitare ne ko aduna second world war sina mar kanda dai da khoi gi China se communist country moina koi thorokpa ngamgreba aduna China gi magi leramba international policy duna maram kan nga sagi Palestine gi movement ji da bapung pa support tawi Korea gi magi movement ji lakre Korea ji North Korea ji liberate to ngamgre Vietnam liberate to ngamgre simaina communist singi na wakhalon da world war ji understanding the world war thoi ge communist country hengkal kane ji da leba aduna hojik Third World War II su communist singi oina di suki ki deva se kudam oina India da Third World War II matung de India da leidu phibam je kaino ga je communist sing na madu hana de ge huna wakhalon sagalaga dum leine hai tare ne ko aduna Third World War II lakpa matam de su communist country di henkal kane je communist singi magi thaja bane aduna World War da su Soviet Union henkali Second World da su China henkali Third World War da su communist ki country di henkal kane je masi communist ki World War ge understanding amne ba aduna Iran se World War da kiba lebak amo oirakte maramdi magi laiba magi akoi gi alliance Russia ga China ga madugi communist understanding to dai da lakhiba magi keno oibinina Iran jina kaidongoi da madu akiba leite hai tare ne ko si jina mor kanda hojik thoiba lanfam se masidai da Iran ki raga chen gani habigi wafam zu ka shu thoidongna thajini ngai leite ba aduna hana leramizi divisive oiba kaino amada ngasagi US ki hegemony da ngasagi south khoi gi Middle East ki leiriba mayam jingje Shia amadi Sunni ani gi division je dai da Iran gi leadership se Shia ne ba atai remaining jingje Sunni jing Muslim or magi identity kaino thena bani na Sunni jing na luching bole bak sing oiram me ba adu bu handak ki Iran gi war je dai da Shia oge yu Sunni oge yu miyam gi marak ta hai tare ko miyam gi marak di madu unity ma lei greba magi government gi level da madu akoi gi political kainoma resolution ama lowong amdraga su miyam gi oiba apun bududi ngasi Middle East lakreba sigi Iran amadi US ki war sina aduna bu ngasi Iran da khut thabangam drine he khut thabam tam da miyam jing je horak bagi da ai fadaba kainoma adum uraga lei gra hai tare ne ko aduna ngasa happy gi balo sing du kaino tongni ga high ne ko ha ja noi je ja ja jai khoi husik ai khoi je khoi ge khanoi ba topic dai sigi matang da US-Israel versus Iran war sigi matang da khana jage an ba aduga makha tarak ba jidi khoi ki Nepal gi election gi matang da ujujik lei ba la sina pi ba impact sing do adugi matang dai lo rake aduga aroi ba second round gi no ja da jalan dam ta hang jage ja how will this ongoing war affect ordinary people in the Middle East countries and the global peace Middle East countries in the amadi lebak sing da oju chatel ba la jina misam sing da kayam yamna affect obagi aduga global peace su kayam kai ge che
uza amtang tentang namtang thambi uza ai masigi matangda khoi expert ama natragasu hoi hoi academically expert ama natragasu international relations academically expert ama natragasu lairiba reality singsia khoina uriba khangiba khoina tariba khoina nainariba khoi primary oiba khoi understanding se masitagi adum haijake akhoi haujiksi akhoi trampial akhoi gi kenoma logic haba ma thore trampial logic haba ma akhoi world gi order se tram na matham kha on thokwa trampial logic haba ko thore ba trampial logic sigi makha da mi gi Venezuela gi president du chalaga ai taungam mani ai gi sakti lei military power lei ai natre ai intelligence power lei sakti lei banena ata chop lo na paira ga magi will gi mayok ta lei re magi apam gi mayok ta lei re ne ta paira pura ga mai lei pak ta wen ri mi ka hai gumba ade UN wa leitre ko simatang si United Nations leitre United Nations has failed adagi akhoi mane hekta lan tawninge Iraq ta lan hekta tawsali adi matam da UN ona debate myam tawi mo alokte man taw to badum tawsali my purpose do sap to raka na UN o kona phami adu kona criticism khara tawne amuk makha ta na world order se hanjala la chare UN o to maming ta UN amuk function taw bo amuk hawi adagi Afghanistan lan tawni ma hekta tawi man tawning ba ngak ta tawra lakpa do handa ki tram gi sidadi amuka mana tarif system amuka hodore mana yaning da bam khoi sekta 25% 10% khitang yaning e nang do 5% han to pirage ka haibu gumba aredi India su 25% jaham da impose to salure duga India sin amuka akhoi mama yani longbo policy ma amuka amuk kharga makhoi da su khitang akhoi khitang thot pa khitang shop hoiba mong khara ulaka na 5% amu handok pirage 20 da handar lage ga mathang da di pra hando adam ni ga thajak pire ga haiba gopa that kind of system ama lakpa sida country sing sida akhoi gi magi hand gi lejarak magi economic stability economic balance economic akhoi relations among the countries aduga magi lepak ki leriba exchequer ki hoiba magi business ki hoiba magi keno sing sida jam chauna achauba impact ama de trampial logic sina pirak khrabane abo sigi matung tarak pasil akhoi Iran da unilaterally Israel ga America ga pullaga international ni law se violate torga Iran da lan tasallu pase aduga Iran na muk retaliate torpa da Gulf ki country me am se sida lariba US ki base me am se si thomdalakpa de makha tarak da Strait of Hormuz haidana akhoi Iran gi naton sumang da leiba adugi mafam se sida makhoi akhoi kari haitare makhoi puksak mayam se puksak oiga mai energy kari kra lai mayam se masi puthok pusin torakpagi potse thingjal lakpa maduna marmor kanda Gulf country da lariba leipak mayam se moi business failure pa moi gi stock exchange failure pa loina maksi kano torakpagi ai stability lekta ba digi balance lekpa aduga rutchi thingjal lakpa sina marmor kan masi impact ti haningai leitana tawre ana siragi puthoraiba thau ge barrel mayam se akhoina parubda akhoi kenomakti natabani expert natabani na madu haijararoi ke aduki matik puthoi banin aduki matik chatli bani even akhoi 70% 80% de sigi sira puthoi bane na adumai takpi hari myam se thingjalakwa nakala moramda muka gas ki energy ki karige product me economy am se mase loina fail warakpa aduga haujikti Russia na samuka akhoi America da mating pangba adugumba Europe ki leipak singdo adumba akhoi gas supply piraroi habki pot amuk laksale ko ari China gi su somna kandagi adi potolai sumba mayam sina maram oirakanda global gi oiba economic crisis ti amna chauna hariba lan sina mayok na halle aduga siresida amatan haija hoge India ki stand se US की supremacy ado world की अखोई की लरिबा United Nations से USA ना अपाम बमोंग दा सिजन नबा USA ना पामगदी मोइना पामीबदुदा UNO से हेक्ता वारेप लौरगा थबक तवहनबा USA ना US ना तौबा थबक अमा illegal लोइबा criminal लोइबा थबक अमा international law violate तौबा थबक अमा तौबा कांदना हाइरिबा United Nations सिना वारेप चामरक लौरसु वारेप तो मवा सुलग लौते ana UNO hai se hojiki lariba hojiki lariba situation je UNO se phagi ne ba Palestine gi matang da more than 70 times United Nations na warep lo gre adu warep sing dom ta chana ki bra ba
right to determination of the Palestine se masi pigadabani haib se United Nations da kayarak nobo warep lo krisi United Nations ki Security Council da kayarak nobo masi ki warep ta krisi adu sanaki braba hadaki leriba Gaza ki war se sigi matam se sida mi chaurakna 70,000 gumba se masi hatu aba mi kayamagi lak kayamagi mayum makai lehandraba Migi like kanong leipak tu ma adul leiba building adul leiba infrastructure me am do upun tana tangkoi tana lera baduga saba phangda dana starvation mayok na laba angang me am amakak nupi me am amakak akhoina mimang sidai sida hingna aduma mioi kaya amakak akhoigi matam amada akhoigi German gi Hitler na akhoigi Jews me am amak concentration camp da thabaga akhoi pijada pithakna toraga kangal hat padugi system tu adu phabu yauna Gaza da toraba si phawbada sigi matam se sida United Nations na tabo warep amata phajana implement tawri fra even so called huji leriba ceasefire Gaza gi ceasefire sisu Israel na violate toraga kaya asi ceasefire se tawraba tu na kayarak nova se sida nomai kapsal laga tawriba arigi angang haliba nupi haliba rimoi chana thangna thingjan tawri me UN gi platform se fail ori India gi stand si akoi mamai ani longe famrang khangdre ngarang nan purap chatlaga International Criminal Court of Justice na phana na bagi warrant ta na even akhoi keno da phawa America gi manung da phawa New York haiba adugi mafam daida lakta ragadi ma je phane na New York gi anoba mayor duna akhoi Joran Memdani na lawthokri me sumaina world gi leipak bayamam khakta Netanyahu si lakpa ragadi phagani haidana leiriba adugi mafam daida akhoi manipur Bharat ki prime minister na chatlaga Israel support tawe fatherland ni hairure akhoi na motherland ni noina fatherland ni akhoi noi du support tawe hairure adu sugumba India gi kano se khoi kai haitare sina huji ki lariba regime sigi mathong huk tawa external policy sina India gi mahuksa dagi leijarakpa akhoi gi India gi pride haibatare akhoi non alignment movement daga akhoi kano tawrakana submission tawrakanda India na akhoi gi kano communist bloc amasung capitalist bloc har khangnaba warsaw pact amasung akhoi gi NATO ani gi marakta leiba cold war ani gi mark se non alignment movement en ama akhoi sakhiba akhoi Egypt ki akhoi gi Abdul Nasir siga India gi aduba Jalan Nehru ga Czechoslovakia gi aduba prime minister ga ahum jina akhoi three pillars si warakanda world series ra akhoi gi non alignment gi movement ama sagala lakhiba aduga matam sangna India gi Palestinian cause gi damakta lerakpa stand nai batare even Bharatiya Janata Party sigi adugumba mamangda leramba Atal Bihari Vajpayee gi government ke matam da phawa Atal Bihari Vajpayee na akhoi gi Israel singasina Jew singchina mi gi Palestine gi lamda khopchal laga moi gi leipak semak padagi tawbani ana masi right to self determination of the Palestinians se masi gi cause da India se stand tawi haidana lepkhiba adu even Yasser Arafat khasi India da akhoi gi kano tawraga Indira Gandhi gi matam da invite tawraga India da laktana tawkhiba even sumaina lakhiba relation mayam se masi pulop hatuoga India gi stand se lawru basina baram oirakanda India su madugi oiba counter productive oiba impact kharadi mayok narakadra haibadugi wakhalon do lai Thagatsari ada kataba rounds di ko hujuzik Maliam Gaba US Citizen versus Urban JALAL war gi matang dai khoi khara panelist dagi khangbira banen hariba Maliam sinba thungna pangthok liba lands da achouba sakti pari ba leibak sing asina Maliam gi leibak macha se singsida khoi gi ithin pibana maram moiduna masi kadai phawda makhoi gi ithin sina maram moiduna haibadi haukiba September tang mari isingani kun ga manga Nepal government tongan ba social media platform Facebook YouTube WhatsApp yauna application kun ga taruglom thingjen khibagi wahog dagi Gen Z protest haina khangnariba Nepal gi capital city Kathmandu da yamna sauna irang amakha thoki madugi mahai oina Nepal gi prime minister KP Sharma Oli resign toki amadi protester naha marfurom sikhi masidagi PR lakhi hozik Nepal gi ko gi nahasina Gen Z generation da leiriba nahasina sina masigi wahong jidagi anauba lengak sasan amakha laknabagi damakta mako gi pressure dagi hozik election tawri result out tonari ado
oza lakade be port sida huje sik masigi malem goiba lan sina maram moiduna choba lebak sing sida maram moiduna ai oza Rakesh ta ekta lakjage oza Rakesh ta hariba lan sina maram how did Gen Z protests in 2025 influence the recent election region in Nepal da pangde election region sida oza Gen Z protest tel kangu sing tu namase another influence amaka piba ngamgadra ngamoidra kamaina pigi haibidi matang da samlapna thambiyo Thagasari ja ngasi topic se global politics US-Israel versus Iran war to Nepal's election na haibane ngasai gi anchor na hambira pawhang sing gi matung ina khoina super com pizabane haidare ngasai huji ina akon bagi si gi round se da ina focus tawjani gi se wahang du madu directly answer tawdraga su ko khoina ngasai gi nainari ba si gi geopolitical kaino myam se adi changing landscape saidare masi gi hongai ba malem gi kaino phibam sidai da khoina masi kamaina masi ga tuna na khani yengadagi habigi matang da ai pusam jarake koi September 2025 ta khoi Nepal da thogi ba Gen Z protest koi malem sin matung na khoi nin gi ba ba dare masina so inspirations kya ma su pi gi da banate maroi na corruption nepotism aduga ngasai unemployment gi kaino yam wang ba khoi political elite sina mai khoi gi imung manung sing sina yam nuai na leiba haidare ko sugum ba kaino myam aduga iroina na ojana habi ba mai tawdana khoi gi about 26 khoi gi social media platform sing haidare ko masi khoi thingzel pa si da ngasai gi naha sing sina khoi chauna ba naha myam sina saura kanda khoi gi mai tha dana thugai dana politicians kya ama ko khoi phu ba hat ba taw gi sugum ba thodo amani masi gi violent oi ba pot anarchy gi po se khoi na puning thoga pa ba ti natraga su khoi gi system sina yamna karap oi salaba magi khoi gi pumjalla ba haidare magi moral decadence adu magi kai ani khoi gi hope am ta layak tra ba kanda khoi gi naha we ba khoi gi khoi digital era da pokpa malem da kasin ko ya da thoi mam si kai no kamai no have screen da 24 hours da khoi ta ta na khoi ura ba sigumba generations na mai khoi gi thamoi da phorpa pen da ba ninghan na ra pa khoi shaw na pa khoi gi lusing ba sing sina mai khoi gi hopes and aspirations si deliver to bang amak ta ba sugum bagi post da khoi hora ke bani haidare laksaning gi wafam di huju election se pang thok re ko sai interim government sem dana khoi gi susila ka ki makha da khoi gi kana tor matung da huju election pang thok tana huju se election si huju am kana counting tawri ko adana latest report ama details si khoi tamu KANGLEIPAL gi ai khoi myam tamina si to bu size dai da ina si gi geopolitical kaino ma kitang significance ma ipusan jara aikoina ngasi Manipur da phamaga hingaga su India gi awang no pok haiba pham si strategically aduki mate khoi gi yamna kariani important noiba mapham ama oibani na ngasai gi Manipur na Myanmar ga su yumlon na taina ba state ama border state ama na lairamba aduga somda khoi gi ikoi da Bangladesh da election tawdana khoi gi Bangladesh Nationalist Party na ko BNP na khoi gi thomaga ka khre somda su Myanmar da khoi gi yumlon ba Myanmar da mai khoi election tawdana moi USDP na military kan nangna ba mai khoi gi parties na khoi gi election tawdana ka khre ko adana madugi mathakta aikoina Nepal gi protest ga matung da ngasai laiba khoi gi keno election da khoi gi RSP ko khoi gi Rashtriya Swatantra Party masi magi khoi gi rapper turn politician na khoi gi isai sakpa rapper haidare ma khoi gi mayamna belen rasaji mana keno toga ma jam popular wa face ma wera kanda ma si mai khoi gi keno sina party na landslide victory soidana phangane habjadi confirm oire adana soidana mai khoi na lenga se semani hana gi ariba Nepali Congress oigera khoi gi Communist Party of Nepal United Marxist Leninist oigera ko Nepalese Communist Party oigera atai myam si khoi gi yamna lamna inare haidare ado masi jagi importance khoi na naina ga du ji keno kan khoi gi never to tholai ba pot myam se masida US ki interest India gi interest China gi interest haina khoi myam lei haidare aduna akoina nainajabada RSP gi maroi ba lusing basing asi matama da USA da direct to tamuba thabak tawruba sugumba US returnees hai mai khoi ji US ta gi halakpa lusing basing jin ayam hoi aduna Gen Z gi protest gi manung sidai da khoi gi protest se hijack to ba protest se foreigners foreign influence sang ba khot pa gi pot khra dum controversial ba pot khra lei haidare hujik tholai ba posna mo khoi gi Tibetan free Tibet ki movement se haidi China de gi maning tamningi ba Tibetan sing se gi mai khoi gi element sing haidare khoi Nepal de ju Tibetan sing magi refugee we na tor laiba mai khoi myam sing aduga mo khoi gi ancestry haidare I mari nang na ba Tibetan maron ngang ba mai khoi ju
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯇꯤꯕꯦꯠ ꯂꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠꯀ ꯅꯛꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯦꯟꯖꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ TOB ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ TOB ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯤꯕꯦꯠꯀꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯒ ꯁꯝꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯇꯤꯕꯦꯇꯟ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯕꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯁꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯖꯦꯟꯖꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯔꯞ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯗꯤꯀꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ RSPꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ victory ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯂꯨꯔꯩ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ US ꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯂꯤ ꯁꯔꯃ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯂꯤ ꯁꯔꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯈꯔ ꯅꯛꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯄꯥꯜꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯗꯤꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯞ ꯇꯧꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯈꯔ ꯅꯛꯁꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯖꯦꯟꯖꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ RSPꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ US ꯒ ꯈꯔ ꯅꯛꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ CIA ꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯤꯕꯦꯠ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦ 3, 2023ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯨꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯋꯥꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯣ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ US ꯀꯣ ꯔꯁꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯁ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯞ ꯑꯣꯏꯕ nepotism da lupa adugumba akoigi accountability laitaba transparency maintain tawdaba corrupt systems jinggi mayukta akoigi iho horokpasidi yamna akoina welcome tawba haidare nepal da na siba kiraktaba yes yes adubu ngasagi sigi marumda US kumba mapangan ba leibak sina China hai ba akoiga yumlon ba leibak si masi content tawna ba magi mapangan je lakhu na ba China ji akoigi namthaba yana ba gi honarapagi policy amagi makhada akoigi Nepal gumba Bangladesh gumba Myanmar gumda thoiba thodo wa thoksing aduga hongai ba political landscape myam si ju security military keno myam si ju akoina nainaba mathau tai otherwise akoina madu nainadaba taragadi akoi Manipur gi Maraibak Siamna Lui Haidare. Aduna Akoi Nasi Kana Nariba Post Data Hoina Zenzi protest in Nepal, the Magi election, Iran, the Karida, Lansona Mayamsa, Masigi wider reason implications Haidare, Hoigi Norris, Aduga Maruina Manipur, particularly. Akoina Nainagabase, Maruina, Sainaga, US Kamuna, but Sound Yauri, Sagi, Kogi, Stereo Homos, things and Visita, Taugi, Nese, Gaski, cannot within the Sainada Zoo, so Awala, India, the Sula inatra. Tau labor Pangani, Kokani, Tobu, Mamandi Wangani, Maman Wangadi, Akoi economic like the Adumatic, they came Pangani, inflation, Adumatic Wangani Haidare. Kayumba, US Ka, Sainaga, Muna Vasida, Indiana, Mu. US-Isreal ga mu naksana rapagi mami masu laita bana te sois da anuna hongai basigi malemgi akoigi phibam sing aidare masina akoigi yumlona balaibak singi marakta mungnarakpa madoida akoi Northeast aduga Manipur sina asawal landbung amo oigdori habagi akiba masisu laita bana te aduna masi koi Nepal gi election sisu akoina yam kumna naina ba mathau tai ha thank you yam noise roi brown si oja akoigi oja KANGLEIPAL da thamjage oja Keski makhat chatar poina hujing Nepal do ji pangthuli elections masigi results ina ibadi does the election results reflect the political power and expectations of Nepal's young generation Nepal gi nahawri ba myoi singjida ko makoi asa moina ningjaramba makoi hanagi ariba mamangi ariba makoi laingak tu mutalaga anauba laingak sasanama nahasing tageba sasanama apamba sasanama phangnanaba honarakpada Houses Makoina Toriba, election regions, Massinoza, Sunsoi Soidana Pangadra, Pangoidra Makoi expectations, Kadai Powder lay, political power, Kadai Powder, cannot over the Habasiki, Mami Juza, the Kitan, thanks the Zanimot. Akoi elections in around the game, vote missing TV, Hogre, Hogip of the missing TV, almost Akoi
ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯇꯟꯇ꯭ꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯣꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ 165ꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯈꯟꯗꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ 165ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 110 ꯑꯕꯞꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯔꯣꯜꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯦ.ꯄꯤ. ꯁꯔꯃ ꯑꯣꯂꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯂꯦꯟ ꯁꯥꯍ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯦꯜ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ 68,348 ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯋꯤꯟ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯃꯥꯏ ꯄꯥꯏꯌꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯉꯤꯗꯤ 53,000 ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯪꯍꯧꯋꯦꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ इलेक्शन जेनजी की प्रोटेस्ट की अचौब एचिवमेंट अचौब माई पाक लेग्रे लेरनी कहो तौर सेकेंड लाकदोब पॉलिटिकल पार्टी से चाम हुफू मंगा की 35 फंग वाबगी थाक लेरेब CPN MLA नत्रग CPN लेमहरीब पार्टी से रपरापा लाइसिंग मोई सीट 10 फंगनब होनबद अवाब ओइरे हाइतारे अदुना मसे लैंडस्लाइड विक्टरी हजिक मिनिट 10 कुन की ममांग इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कोई मागी कनो पीब होग्रे हाइतारे मेसेज पीब होग्रे अदुना आइना सिदैदा याम सांगना मदोमद नैनदबिदा खितंग लेरिबा मागी जेनजी की प्रोटेस्ट की मतुंग द लाइबा मागी पॉलिटिकल सिनेरियो दो मधु आई अदोम दोइना नैनसगेबको नेपाल जी मागी रिवोल्यूशन जी ओइबा अचौब ऑब्जेक्टिव कंडीशन अमा ममांगी इहौसिंगसिदगी लाखरे तोंगान तोंगान इहौ मयाम चटखरेबको तौबियोजा फनी to the point adu sidi samjallagadi yaandi ta haidoko adu ahanda after Gen-Z election sidai magi protest sidai da moigi unity gi question ja chauba ke no ma layeko unity si kamai purakhige haibagi magi wahang zigi paukum se sidai the role of Gen-Z se magi Gen-Z gi luchingba Sudan Gurung hai sina ne Nepal gi tongan ba अखोगी लीडर्स मैम जिंग माना चल अप्रोच तौजेब से खुद मोइना हुजिक प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट ओइना पुथोरेबा हुजिक इलेक्शन कारबा बलेन साहाजी माजी काठमांडूदा मा मेयर ओइबनेबा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नेबा मासे माजी तासलकांदा नसागी नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी सिदैदा माना मोबिलाइज तौर पुसनजरेबा अदुमाइना उजालो नेपाल पार्टी की मागी कुलमान गसिंग हाइबा नुपाजिसु चटलगा मा अप्रोच तौजुरुइबा अखोई अवोनबा म पुरकनबो होनबो मतमदा अखोई मैम पुनमिनजेना अदुगा चमनना अखोईगी श्रम संस्कृति पार्टी जिगी मागी हरका संपांग राइजिसु माना चटलगा हाइजरुइबा अखोई पुनमिनजेना सिगी मैम जी हाइरुबा मतमदा मिसकैलकुलेट तौबा अदुगा कई हाइतारे इग्नोरेंस लाइब आइदी ओइजोय रोइदबदाना खनब कांगबुजिंगदो ngसागी नेशनल यूनिटी म सागलपिसदैते याव यादेब अदुना ngसागी उजालो नेपाल पार्टी जी लीडर जी बक तो वोट का होद्रे हाइतारे नेको माना मागी एरोगेंस तुना मरम ओरकांदा अदुना यूनिटी सिदैदा अमुके हेनो मयक सेंगे यंगप यारिदी कइनोदा ngसागी नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी जी प्रेसिडेंट ओइजरीबा रवि लामिसाने जी मागी सैक्रिफाइस है मसी जो कोई सिदैदा येंगबम चंगेबको मासी प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट ओइजै ममांग सहीदा ममांगी टार्मदा अदो हंदकी इलेक्शन सिदैदा लेबाक्सिगी ओइबा अफबा पुरकनी यूनिटी ओरकनी हायरगदी आई सिगी पार्टी जी प्रेसिडेंट ओइना लेजगे अदुगा प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट सिदी बलेंसा हाइदी इनौनौनो चंगकपा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ओइना लेजरमबदो इंडिपेंडेंट ओइना लेजरमबा मेयर दो मांगोंदो ओइना प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट से पिथुएबा मसिगे सैक्रिफाइस है सी अखोई मणिपुर की मैम अंडरस्टैंड तौबम चंगेबा मणिपुर यूनिटी पुरक ngमद्रिजे करिनो हाइबगे अचौब पखुमजे मसाइजिदसु यावरि हाइतारेनिको अदुना सिगी नेशनल यूनिटी से पुरखर मतुंगदा मोइना ऑल गार्ड हाय हाना वोट कारंबा अदगी हौजिक कारिबा पॉलिटिकल पार्टी मैम जिंजे मरु फुंगा मुथतकदबने हाइबगी इशूदु ngसागी मदुगी मूवमेंट दुदाइदा जेनजी कांगबु जिंजिदा पुलप लाकाना हौजिक कारिजिदाइदा जेनजी की प्रोटेस्ट टुदाइदा लीडर ओगिबा मरीमजु यावरिब
aduna mapung phaba victory mo oebako luridi manipur da mayamna ngasai 2003 gi May dagi lakiba magi ihog sidai da manipur da onba purokida bra haraga di pureba last ke MP election je koi achauba symbolic oiba magi example lamaneba manipur da miyam je onba pami habigi symbolic oiba example je masi PBI ba mi khara phagi to koi gi sum nungai na ba haiba da yauneba adu jamna belot lut torobokta adu jam heldi lut torom di kari oram gune gai ja haije lut tobo tawdaba khangde ko sum haina budu wari neba aduna hojik manipur gi oiba conditions dai da ngasai gi genji gi leiba protest ga khena ba dagi madu dai da karamba phibam leige dudi akoi yengbam changba ahan bada moigi leiba genji gi protest na maram kanda government du phuktana langthokraga interim government ama semaga adugi interim government duna neutral loiba michang mikhai nai daba achauba magi keno ma election ma mai pang na pangthokpa ngameba manipur dadi MP election lakraba matung da PR thamjangre PR thamaba matung da hujik BJP gi led government ma lae haigi hanagi adum BJP gi government duneba mamangi matungi hojik su BJP government leiriba aduna madumak replica tawudi aroiba aduna bu hojik election zigi magi khoichak thakpa horaktuna BDF lising tara launi IRB aduk launi police aduk launi thabak launi tika pini habagi achauba magi mobilization ama tawraga hojik leiri sineba ko aduna replica tawbudi aroi tawdu creative application ama lakaneba aduna sidaida akoina Nepal gi pot sidaida Manipur gi legeda understanding ja akoina yengmina bam changiba ahan bada karigino Nepal da genji gi magi movement lakri ja haba wang ma cham lebo sigi pakhum je in short kaino da moigi leiriba political parties sing moigi leiriba CSO sing moigi leiriba NGO moigi leiriba GNGO moigi leiriba INGO mayam jing ja miyamna amabok thajarak tadna ko madudai da genji gi oiba autonomous oiba movement ama lakhibneba aduna manipur da ju hojik leiri je se Nepali Congress ana hojik Nepal da lisang sina pol moina lengak pairami bedo ari bulai loi mothak traga anoba leader ma thola ka election thing neiba adu okto ngam gidrine haitare ne ko aduna hojik akoi shidai da mathau tari je pumo non ba pumnong no ba leiriba organization da leiriba political party me am jing sidai da all guard haitare English da all guard hai sigi whole all guard se pumlang lang thokiba aduga pumnong no ba train ama sagatna na bagi akoida wakhalo lama ainga saija bodo sagatpa ngamoy ana hairamba genji sina anuba magi national political train ama sagalaji haidana moina mobilize torpa matamda moigi ujalo national party moigi leiba Shram Sanskriti party leiba myam jingji leader singse moi singjena yadadna oiju oiroi ngamjunga moida badana moije unity du da yaugi deba no kanda moije elections da maitina na oiba hojiksu BJP da leiba oigera Congress da leiba oigera afaba leader gaido youth gaido wakin khanbam changeba aduga manipur gi oiba national unity ma sagala kanda manipur gi oiba anoba train ama political train ama la kanda na manipur je olakpa ngamneba aduga hanagi leiba all guard sing haitare chief minister oiramabo oigera minister oiramabo oigera MLA karamabo oigera leiba mayam jing sidaida chum thajaba thamaba sidaida yam nungai bam lei akoi gi Nepal gi MACD na district sidaida assembly constituency sidaida Mahabirpur na nupama maji independent oina vote lepse aduga kaeba mana kai haigeda magi vote khom chatpa je sidaida mana kai haigeda aide senju paide noi chak pija bujunga moi sa pija bujunga moi senyen bujunga moi aingon vote thadaninga thadaning tu tawudum noina hanadigi hanjan thadaraga leiraba mijing do aduiduna vote kara kanda noi kai dongoi da chakotpa moi na mana mai meeting ji da hai aduna adugi akhoi gi magi wai je ine ya maru wai hai je kai no da Manipur da sigi party je nuksidre na atopa party ma thadabagi train je toktho kanda yamna fresh oiba energetic oiba educated oiba adugi mindset ta leiba new train amako hanigi all guard se na taba wahanagi ariba hana hanjan ka dana leiramba ba mayam jing jo handak ka houdre na hana leirami bijing du da ka han ni haragadi hanagi du na sungam gdram ne se khudamai na Manipur da argument am leiba ko hek airu buga Congress na lisang sina
maru tharam dranga si mai pak trine congress na aduk yam kuina parliament bjp na chahi mapan pairak pajidai da simdok pangam dradi mojung amaroi ba congress sung amaroi bjp sung amaroi adudi anubu train ama lakpa ma mathau tadraba aduna sigi all guard mayam jingje muthal kanda new guard ma adugi patriotic oiba force ma manipur sagala kanda anuba akoigi yaifaba khunai ma semakane habese nepal gi leriba magi akoigi genji gi protest se duga laiba matungi election gi result se sidai de akoi miyamna tambam thui hai bo fam jai thamjani nge haita Noel za aroiba wang sidi za da akoi jizik ye paldu zik pangto election result out to bada ngai ri za do za jalan pham da roi boina thamjage what challenges will the new government face in fulfilling the demands Gen Z such as jobs, transparency and good governance? Nepal do jizik na sing na pangtoi ba aikogi na voter mayam amna achobut thodang longdana anoba traditional party to sindoga anoba party ma sinna ba horai be rangje masidi do za anoba lengak si lakpa ganda Gen Z sing gi demands sing ji job phajna pi bangam gadra transparency legadra good governance legadra kadai phawbuda ba sigi thajaba lege haiji jamdang ana amtang marik chung namtang abi akhoi khunai amada khoi hanage leiriba adumba ariba system se masi miyamna pamdaba adugi tangkatu yamna khamthengna khoi leirakanda miyam gi oiba uprising ama miyam gi oiba movement ama lai adugi part amoina handak sia khoi gi Southeast Asian region habatare maruaina Sri Lanka aduga Nepal aduga Bangladesh hari mafam ahum se sida koi youth singna maru apungoina kana torakanda koi uprising se lakhi madugi manungda Nepal gi Gen-Z uprising si amani Gen-Z uprising lakhi bagi maru eba factor si mari lepak tu da leriba corruption aduga mai lepak tu da leriba khudakta khanghaudana social media ban torakpa ana youth singi magi ngasai kanu to exchange of thought aduga magi kanu to pham che platform che thingjal lakpagi pot da khanghaudana miyam gi khusauna ba miyam gi kanu to mayuk na khebani aduga makha tarakpada political mismanagement masina maram moira kan da concept torakpa adi potu ngasai social media ban che de khanghaudana thorak khebani adu hojik koi Gen-Z gi movement se lakra kanda hana leiramba adumba KP Sharma Oli na luchingba adumba government to akhoi kano tawre uthai gre ko aduga akhoi gi kano sina akhoi matam khara gi ba temporary oiba adumba administration ama leira kanda hojik election pangthoe election pangthok pasida hojik phawba gi oina akhoi na uriba sorakpa scenario hai taragadi akhoi gi balen saha haiba akhoi gi refer masi akhoi sahi kunthra ga manga mukta ngairiba aduga naha mani aduga magi asengba origin di akhoi terai region haina khanaba Nepal ge dum jaga du dagini aduga magi mapasi ayurvedic ki doctor amoira Kathmandu da lakpa kana masu yorakpa aduga Kathmandu da laklai su tamaga mentor ga chawkhiba aduga ma kona akhoi gi mayor oikhiba Kathmandu gi ko Communist Party ki aduga Congress ki aduga candidate chimana defeat toroga independent lamoina ma mayor oikhiba aduga naha singna ri yamna masi popular oiba naha singi yam popular oiba face ti oiba maramdi masi akhoi Congress natraga Nepali Congress natraga Nepali Communist Party da akhoi gi akhoi Communist Party of Nepal adagi Communist Party da Maoist Nepal sigi hariba group singsi nataba alternative akhoi youth sing gi oiba future gi factor si mani haidana adumaina lawba yaba Kathmandu gi mayor ga oirakpa yam popular oiba face am oirakpa aduna ngasai gi oja KANGLEIPAL na thambikriba duni akhoi Rashtriya Swatantra Party haba RSP haba natra masisida join masisida join tawra matungna ma prime ministerian candidate am oirakanda ngasai gi Gen-Z gi movement sina khoi gi miyam da laikhiba concept tawkhiba mindset to madugi result se hojiki kano sina haiba party sina madugi mandate to phangakanda khoi total sweep tawbagi situation duni hojik laisi
na chorakna kun manga mukta kare na lauthokra male subject to confirmation aduga 93 muktana akoi huju sikse mana leading toraga chatpagi power male husik leri si sioi taraga di masi adum sungre soidana power lani haibi potum di clear way heb tare da husik lakpiri ba anchor gi wahangsi mahakna mai pa ba matung da kadai phauba transparency akoi miyam da laikhiba expectation tabakta pangthokpa kadagi da miyam da laikhiba concept tawkiba mindset do miyam da ge hujik magi Nepali miyam na hujik darkar leriba net of the hours da darkar leriba posak sing maru aina laingak afaba governance sama ahan bada afaba governance sama kamaina thamba gadoriba ani shubda laidoriba afaba governance na hana mamang da laikhidaba accountability ki problem corruption ki problem nepotism ki problem adagi hypocritism ki problem ko adagi favoritism ki problem sige mayam si aduga unemployment si kamaina maruaina masi kamaina address to gadoriba no hansi masi akoi hujik makki waina di akoi determine tawbada khara manmangani tawbatabu akoi da hope ama khak thambaya maruaina matam amada akoi gi Fidel Castro haibase masina Cuba gi revolution tawrakanda Cuba se mai pa matungda America na always the economic sanction thamjalladana khudong chadraba matam sida Fidel Castro na mai lebak se sida paikhat pa yaw se karino haina ahanba thi kan se sida mai lebak se sida akoi white revolution tawba mathok tai haina white revolution torkhiba maruaina sangom gi prothok se san jing se phajana hybrid san myam ma develop torakana food scientist myam ma kano torakanda hybrid san myam develop torakana sangom thokpa sambi se puthoga madui sangom ge pothok sina ma ye lepaki praja sing si masa mau phan ba sangom yam bijaraga ani shubada sangom ge pothok si yola kanda madai lakpa income duna Cuba si chalai rak pai wari ne bako sumaina Nepal haiba lepak se masi anauba adumba system amada anauba change ama purak pai se magi political will do yamna fazana lairagati balance ha sina magi lairiba economic expert sing magi administrative expert sing magi lairiba mayam sige advice to fazana tanaraga madugi makhada mana khongthang sing si yamna fazana transparent na masamak se dedicate tawbaga loina na yam transparent oiba mupam da lakpa taragadi why not kari gi ngamoi doribono ngambam thoi ana khoina hainaba lai thajadaba mafamda khoi thajadaba khomda nga lai hainaba ana ngasai ki balen sahagi magi rapper am oibagi position da khoina yam line ubagi wani ada khoi manipur da su dungai akhoi matam amada footballer oiramba amana akhoi chief minister oigre akhoi gi matam amada kung fu gi master akhoi gi taekwondo gi master oiramba amna hujik amu hujik chief minister amu oirei ana kanu so balen sa su rapper oiramasu my engineering kanoni student ni my academically educated khoi youth amani ana mangonda akhoi husiki leriba Nepal gi movement duna maram warakanda concept of what that kind of mindset me amamati leibani na madu gi challenges singdo madu my committed over challenges amani laurakanda political will amaga loina na Nepal se transform toba that kind of governance sama lakpa namani habge thajabado asa miyam na pigriba potuna maram warakan maramdi Nepal da khoi mamang da movement ani leikreba khoi popular movement se jana andolan 1 1990 aduga jana andolan 2 2006 ko jana andolan 1 da khoi monarchy se total monarchy system se lothoga multi party system lakpagi jana andolan 2 da amka total monarchy system se lothoga multi party democracy da totally lakpagi pochi me amse fail oiratna adugi politician me amse corrupt practice tore regi mismanagement tore haibu da hojik genji gi movement laga Nepal ki anauba government ama balance hana lusim ga me laktora banina balance ha sin the challenges singdo lakpa en lo edo khena ba ma khakna ne kanu da di akhoi gi Bangladesh tadi Bangladesh ki movement da maru aina let tawkhiba student singdo aduna support tawba akhoi gi NCP group madu yauba NCP group to a political party nauna phongba political party do adu madu da yaukhiba maroiba student leader sing taluk muktagi hena kate aduga hana Bangladesh ta already occupied toraga leiba BNP se sina mai total shift tawe aduga Nepal gi dana hana gi makhai do pulaf
down chaki ado khena bam khang na Nepal gi na sai gi party khuding mak se loina ban to khoi gi kano party movement si ruling party du khaki against the lakhi ban ta communist ki su mayokta adagi congress ki su mayokta adagi maoist ki su mayokta ahom makki mayokta miyam gi uprising si lakhi boina to aduna maram oraga na third alternative si lakra aduga keno ki na Bangladesh ki na ngasai awami lig ki mayokta khumki ro benoina to boduna BNP na modugi kano to mandate to adagi movement gi fruit hai tare benefit si BNP na pull chagi raduna maram okanda ai khoi movement torga makhoi na mai ja khe bugi wakhalon tara kaino akoi Bangladesh ki sumai wasak lo wi throm tu daga khoi student group tu ga khoi husiki karya tare khoi jamati islamic kangu du ga adi group tu khoi boycott to boycott ka leiba ada yengsi akoi sida laka na wazak KANGLEIPAL na maman na thambi ke pot ai amohan ai su endorse to jage maram de manipur ki akoi na nainarui ba Bangladesh nainarui ba Nepal nainarui ba Sri Lanka nainarui si kari manipur ki context da akoi yum da home ground da akoi hoji political uncertainty akoi social uncertainty unrest ethnical unrest mayam ma koi so lai ni sigi mayam sida akoi ki lai ba akoi maleng bi tongan ba mafam mayam da thui ba akoi movement mayam se ma sigi impact se akoi se positive ba impact kama akoi mayam se na concept to ma thau ta ba lai ba akoi so next generation sina akoi manipur ki ba next future ma akoi sigi da ta akoi mandate ma akoi nau na puthok pa ma thau ta ba lai ba all white new button da ta ba nau ba an selam puthok thau ta ba lai ba ma du ai ka no tau jage sin jage thank you very much Oza Rakesh Oza KANGLEIPAL amadi Oza JALAL thagat ba phungdokchari ngachi thamjari ba topic asida tongan ba panelist singna isai sagi waron thambi bagi damakta kwa loinana Northeast dialogue yengberi ba khudik bagpo amuka hanna thagat chabaga loinana matang asida Northeast dialogue loisinchari thagat chari Manipur के हान बा न्यूरो पेशेंट्स के अमत तंगाइरबा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंजोय मतक तोंथामि कायदा हानुक्तरे hospital asna maruina BP stroke brain tumor nami gudung tiba spinal disc prolapse spinal tumor amagi migraine chimla ingli hospital asda neuro gi lain bertangba afaba makagi kusu kulai amagi machine marang kaidle machina kokka mai leba tonba makagi anaba sing intina laingli Lambung masida neurosurgeon namna tangal ibu maramna chimnu madi arapol humdagi lakba anaba sing neurosurgeon ulana bukhona bada awaba kya mayong dari masih sumatna matam tuntana anaba lain na maram oraga kudong chiba kya sumayok dari masih puno mantagi kharadu ore musu kanana ba Dr. Parkinson Singh MCS neurosurgery AIMS New Delhi na masamaki hospital asida kumari leina anaba sing lain ni hospital asida atabu mamda lain matana tuna OPD general amadi ICU beds operation medicine X-ray amadi lab kamai ni nabas nasu atabu mamda hangali masih operation be amadi kudong sabas sing lobi ho hena ku bamro di nama hospital asigi telephone number 7005541166 nadaga 8974572152 da pau public yagani Northeast window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizabatanatana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani
Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi haujagani. Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi haujagani. Ahumsubada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri. Hairiba thabak asi apply tobiningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamjabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani. Thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani. Hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani. Pamarolgidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road da lengsinbirau. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.